Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man li jami'i tabi'ina 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 wa tabi'in sa'ina bi dinin wa ala al-'abidin wa syada wa sa'in wa sa'in wa rabbasir wa ala al-mujahidin khususana bi hanifa wa imana wa imana syafi'i wa imana wa imana al-hasan wa syadi wa imana wa syurati wa imana qurratin min al-abad wa ila jami'i awliya wa syaikhul wadi wa jilani rabbana wa syaikhul hasan syahid وجميع مشايخنا بمشايخ وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم وأصولهم وأصحابهم وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأحفادنا وأخوالنا وخالاتنا وأصولنا وفروعنا ومن تسبب بنصر ولا ودور الحروب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى جميع أهل قبورنا
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن يشأ جعلهم كأنهم ولهم ينظرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية لا يذكر بهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا نطعم من يشاء إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون الناس الله بينهم كفروا الحرب يسمعون فلا يستطيعون توصيلا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأكبر قالوا يا ويلنا من بعدنا من قبلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين إن كنتم شيئا فاليوم لا تكلمتم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم لظلال على لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تنقمون هذه أيام التي كنتم توعدون اصلوها وما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون صدق الله العظيم
وإلى جميع إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان وزمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم واكرم نزولهم ونور قبورهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا زينا قدرنا بهم كنا نسمع مثلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزادا خيرا من زادهم دخلهم جناتهم سنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا برحمتك ولا يغفر الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على أهل القبور إن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات وجنبهم وقدر من رياض الجنان وتجعل غفرة من فضل النير وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة والسيادة اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة مرة بعد مرات بغير تعب ولا مشقة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tapi kesan dirinya Alhamdulillah mau saat yasin sampun batuk minum kita pas sangat manfaat khususipun kaki kita pribadi kaki sedaya ahli kubur kita lan kaki sedaya saudara muslimin muslimat sedaya amin Allahumma para bapak ingkang kawula hormati para ibu sedaya jamaah musala ingkang kawula hormati kalau benten gini peristiwa Pondok Al-Khazini Pondok ten Sidoarjo nggih kuburan Sidoarjo ini bukan santri-santri kathah kang sedo mboten salah 67 nopo pinten total santri ingkang sampun sedo mergi kena keruntuhan bangunan pondok lan 750 pinten itu luka-luka. Lah niki kata hikmah ingkang saged kita pendhet nggih. Sedaya niku memang sampun takdire Allah sedaya, tapi saged dipendhet pelajaran. Saged enten pelajaran. Nek kanggene tiyang teknik, nah jenengan pirsa enten ngene orang-orang media sosial atau tenggene apa niku YouTube lan liyan-liyane niku kata sing ningali saking ilmu teknik bahwa seduhanten niku enek ilmune termasuk ilmu bangun pondok, ilmu bangun gedung lantai 1 iku carane piye, lek lantai 2 kekuatane ya apa, lantai 3 mangke pondasine pripun niku sedaya enten ilmu lan niku Allah paring ilmu niku benten-benten kalih enten sing diparingi ilmu agama enten sing diparingi ilmu napa niku teknik macam-macam niku saged dipendhet saking niku tapi lebih dari itu nggih sing paling penting malih kudu nggada keyakinan nek pancen napa mawon sing kedadosan teng alam donya niku sampun takdire Allah, sampun kepastiane Allah. Menungso niku namung saged usaha, saged ikhtiar. Pancen diperintah ikhtiar, kasep, nyambut gawe, ngerancang, mendesain niku Allah paling
memang sampun memerintah lan niku nggak ada ganjaran wis dirancang kados ngenten iki wis direncanakno wis diukur kados ngenten iki kok dilalah enten blesete enten kelirune niku menungso sampun pikantuk ganjaran mergo sampun berusaha kados hakim niku hakim utawa qadhi istilahnya teng fikih bagian mutusi perkara iki bener iki salah niku nek hakime leres-leres mikir saestu nggih boten terpengaruh napa-napa pihak terdakwa atau penuntut dipikir tenanan terus gak ada keputusan A umpamanya niku nek piyambake fa'asoba umpama bener falahu ajroni terus Kanjeng Nabi nek hakim niku kok nggadahi keputusan kok keputusane bener maka pikantuk ganjaran kali ganjaran siji kanggo usahae ganjaran loro kanggo bener tapi nek enten siji hakim utawa wis qadhi pun ngerancang pun mikir-mikir hukum A hukum B lan piturute undang-undang A undang-undang B terus gak ada keputusan dilala keputusannya keliru niku tetep pikantuk ganjaran setunggal mergi sampun berusaha nah menungso niku wajibe usaha nek napa kepastiane kedadean niku dipasrahke Allah tapi wajib usaha ya niku sing saged dipendet saking napa niku peristiwa musibah al-Ghazali termasuk malih sing saged kita pendet kita nggak ada keyakinan nek santri-santri sing sedo ten ngene peristiwa niku statuse matine mati syahid mati syahid niku napa mati syahid niku mati sing paling mulya sing gadahi karomah fadilah indallah monggo Allah gadahi kamulyan sangat rumiyin awal-awal Islam niku syahid niku namung diartikan sempit geniku sing melu perang musuh wong kafir nggih di barisan tiyang Islam musuh wong kafir lajeng sedo gugur di medan perang niku mati syahid Kanjeng Nabi ngaturaken ganja pinten-pinten ganjarane wong sing mati syahid sampai tenggene hadis-hadis sahih niku diaturaken wong iku nek ngerti ganjaran mati syahid wong iku bakal njaluk nang Allah dikei nyawa bolak-balik dikei nyawa digawe jihad fisabilillah mati njaluk nyawa maneh perang maneh mati njaluk nyawa maneh perang mati terus berulang kali karena saking ngertine gedene ganjaran mati syahid niku namine syahid dunia syahid akhirat syahid dunya syahid akhirat ten dunya pikantuk kamulyan ten ngersane Allah luwih-luwih pikantuk kamulyan bahkan tiyang sing mati syahid niki ten Quran niku sampai disebut khusus wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun diarani mati mboten angsal mergo piyambake niku ten alam kubur urip tur pikantuk rezeki saking Allah pikantuk nikmat kubur niku sing mati fi sabilillah tapi enten namine syahid dunya mboten syahid akhirat syahid dunya niki diceritakno ten Nabi gini ku tiyang sing melu perang ketok-ketoke daftar yo melu perang tapi niat mboten bener niate keliru niate namung pengin oleh rampasan perang niate pengin pamer niate pengin dipuji wong dianggap wong sebagai pahlawan maka senajan to mati niku ten medan perang musuh wong kafir
Kaya-kaya wong liya ndeloke mati syahid tapi ngersane Allah niku mboten mati syahid. Niku namine syahid dunya. Nang dunya dianggap syahid, tapi nang akhirat mboten. Nah, kados santri-santri Al-Khazini niku mlebeti ten kene syahid akhirat. Syahid akhirat. Ten dunya kayake mati kerubuhan. Tapi ngersane Allah, mereka itu dianggap diparingi ganjaran mati syahid. Karena syahid itu kuatasane. Kanjeng Nabi nanti matur ten sahabat tentang nanti bedhe ten sahabat. Sampeyan ngerti mati syahid itu mati ya apa? Terus sahabat jawab, nggih mati sing perang musuh wong kafir. Sing niate bener musuh wong kafir mati niku mati syahid. Terus Kanjeng Nabi dawuh, idan syahidun min ummati laqalilun. Lah lek ngono sing mati syahid saka umatku lak titik banget. Wong perang iku gak bendino. Lah sing mati syahid lak mek titik. Terus Kanjeng Nabi jelasno, mati syahid itu gak mek perang to. Tiyang sing mataun kena penyakit taun, kena wabah penyakit kok mati syahid. Kados kala ben corona Covid niku mati syahid. Alma betun tiyang sing mati lara weteng. Niku mati syahid. Lah, enten malih sing tahtal hadmi atau daten hadmi. Niku wong sing kerubuhan bangunan. Ini pesantren Al-Khazini niku. Kerubuhan bangunan niku termasuk mati syahid. Termasuk al-gharib, tiyang sing matine kelem. Nggih, ten ngene kali ten laut mboten saged renang, mati syahid. Tapi syahid hitungane syahid akhirat. Napa bedane telu niki syahid dunya akhirat, syahid dunya kali syahid akhirat. Lek syahid dunya akhirat sing mati perang fisabilillah niku cara ngurusi jenazahe namung disolati terus langsung dimakam notok wis. Gak ate didusi, gak ate diulesi, gak ate dikafani. Tur piyambak inggih pikantuk ganjaran saking Allah, kamulyan-kamulyan saking Allah. Tapi nek syahid dunya niku diurusi kaya wong syahid sing pertama, mboten didusi, mboten dikafani, langsung disolati, langsung dimakami. Tapi ngersane Allah malah dicemplung nang neraka. Mergo niate keliru. Nah, sing ketiga sing kaya santri Al-Khazini niku ngurusi jenazahe kaya jenazah liyane. Ya didusi, ya dikafani, disolati terus dimakami. Tapi ngersane Allah pikantuk ganjaran syahid kaya sing pertama. Iki kita ndonga sareng-sareng mugi-mugi kita sedaya yang pikantuk ganjaran mati syahid. Apa kudu mati sih? Oh mboten. Mati ganjaran syahid niku mboten kudu mati sih. Enten ganjaran syahid iku sing gak mati sih. Mboten usah mati lho, ben dalu oleh ganjaran syahid. Carane napa? Gini ku carane nek badhe sare niku wudu riyin. Jenengan wudu riyin kanthi suci. Nah, bar ngoten tilem madhep sisih sebelah tengen kaya jenazah. Mujur ngalor wis gampangane mujur ngalor. Mangko nek pun wis tilem terus glundung-glundung wis terserah, tapi kan pertama bentuke kaya ngadep kiblat. Nah niku setiap dalu lek jenengan saged wudu sempurna wudune kaya salat terus sare nggih donga mestine terus sare niku dijaga malaikat tur nek melek niku diganjar mati syahid. Nek melek niku oleh ganjaran syahid. Nek bablas mati syahid tenanan. Nah di nek melek iku ganjaran oleh syahid di sepuro dosane. Mangke dalu wonten malih. Isu tangi aktivitas dalu ngoten malih. Seperti niku terus berlangsung setiap malam. Mungkin
kita sedaya oleh ganjaran mati syahid. Mboten usah wedi matine, sing penting kan carane mati. Nek matine kan kabeh wis weruh nek kabeh bakal mati, cuma carane. Nah, mati syahid itu mesti mati sing husnul khotimah. Ojo sampai kita mati sing suul khotimah. Alhamdulillah dari dunia dan manfaat. Enten sing ditambahkan cekap nggih. Nggih, wis cukup. Nggih, mungkin tidak manfaat.